mwabyumvise yego Gisegeti yagize neza cyane reka nanone akomeza atwikire rimwe tuzibohorere rimwe kandi ibi hadukorera yenda biradufasha n'aba bende wacu bari bafite iyo myumvire ngo leta no mubyeyi ngo kuri yagabe zashingira kuri kari akantu ngo Gisaro ngo afite umurimo muri leta nguce mu ijambo hari nabo nabonye uko nagiye nkurikira analyse haba ku mbuga za WhatsApp nabo tuganira baba bari mu gihugu n'abandi bakavuga batahubwo bigenze neza kuba noneho banamuje bakatwereka ugwango gwabo rukaja ku mugaragaro nakajya gato bishiraga kakaba karangiye batwereka ko batwanze ati rero biza bigora kubwira amahanga ko turi discriminate turimo kwicwa dufite abantu muri guverinoma wumva ico kintu kwere hari cyo kizafasha kuba noneho tuvuga bari mu gisirikare bo bari muri service commande nta ushobora kubakondana ariko uri muri leta kuba noneho nta muntu tugifite tu representa ishobora kuzaba impamvu yumvikanisha ikibazo cacu n'akarengane kizumvikana cyane kandi kizumvikana mbere yuko cyumvikana handi twebwe ubwacu turabanza tucumve kuko wa mugane nti wobwira abantu ko leta ibanga mufite ministre mufite abadepite kandi kuba badutaye hasi suko tudafite abantu bize cyangwa babifitiye ububasha bwo kubikora dufite abantu bize dufite abantu bafitiye ububasha bwo kubikora ari ukuba muri Sena turabafite ari ukuba mu badepite turabafite ari ukuba muri ministeri iyo ari yo yose turabafite rero kuba badushize ku ruhande ku mugaragaro ni byiza ku mpamvu ebyiri cyambere ikibazo turacumva abatacumvaga bacu baracumva ku ngufu baracumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho abo twokwereka akarengane nubwo badashaka kukumva nabo dufite ibimenyetso simusiga byo kwerekana iyi leta ibaguwa bamwe ikabashira ku ruhande ariko Alexis Gisaro abantu benshi bari biteze ko azatsinda amatora akaduserukira mu nteko malheureusement ejo bundi twabonye atsindwa tubona abapfurero Uvira barimo gucelebra ko Gisaro yatsinzwe wewe wabyakiriye gute urabona gutsindwa kwa Gisaro bifite ihe impact kuri community yacu impact yo cyangwa se kutagira umuntu duserukiye mu nteko nshinga amategeko impact yo ntayo tuzagira tayo tuzagira irenze iyo twari dufite ahubwo icyo no tindaho no umuntu watangajwe nuko Gisaro yatsinzwe keretse ari umwana muto yuvutse cyangwa utaza amateka ya kiriya gihugu ubu se niki cyatumye Nyaruga batiyamamaza ariko bitakwira uzubabwira gusibya intambara niwe utambutse rero nabonye bamwe bavuga ngo baguye mu nzu ngo bakitse imigongo uwo muntu ni Ngarura Patrick n'umusako radio ko Gisaro yatsinzwe aba ataza kurikira ibya Kongo niko no umwita kuko urwango badufitiye nta hantu na hamwe yari guca nje sinoro ntangara ko Gisaro agasinda bivuye he bari abapfurero nubwo wabonaga baririmbaga turirimbo n'udufaranga nyenda bari babahaye twa kampanye bagira n'imvuga ivuga ngo tumukure tumukwepe tumukure tumukwepe Subscribe to Man Mind TV. Gusana ibyangiriza ibihe byiza nshuti wewe ufunguye iki kiganiro mwe mudukurikira muri ahatandukanye ku isi tubahaye ikaze muri iki kiganiro je nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure umunyamakuru wa radio na televiziyo BMC muri iki kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanje Byamungu Etienne kuva kuri Man Mind TV gusana ibyangiritse. Yes, nanone kandi tubibutse ko ikiganiro muzayikurikira no kuzindi channel nka MMTV1 na Ndera TV barimo baradufasha ku buhanga bw'ibyuma. Reka Rido tuguha ikaze ndatekereza ko abantu benshi bamaze kukumenya. Murakoze cyane kumpa ikaze abanyamakuru. Turabyishimiye. Reka twinjire mu kiganiro uyu munsi turaza kuba tugaruka ku matora yashize ejo bundi muri Kongo nyuma yuko ayo matora arangiye yagiye avugwaho gutandukanye na benshi bamwe bati aya matora ntiyaciye mu buryo bwiza abandi ati nibisanzwe amatora kubamo fraude ariko nanone ikintu caje kuba kibi nuko
byagaragaye ko muri guverinoma yahushutse cyane cyane tugarutse mu nteko nta munyamurenge n'umwe wahushutse n'uwari urimo Alexis Gisaro, nyakubahwa Alexis Gisaro nawe akaba yaratsinzwe. Abanyamurenge basa n'abacitse intege cyane, bamwe bati noneho bigeze ku musozo, batugwanyirizaga kure ariko noneho kuba tuvuye muri leta ibyacu birarangiye. Abandi ati n'ubundi umudepite umwe ntacu dufashije, ntacu duhombye. Abandi bakagaruka tusibye no kuba nta munyamurenge wahashutse, nta muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda mu Rwandophone wahushutse muri iriya nteko. N'ubwa mbere bibaye mu mateka ya Congo, usibye mu gihe Charles Sede nabwo yari rebellion. Ndagira ngo twinjire muri iyi analyse, ariko mbere yuko tunabivugaho, Bwana Ricardo, hari ukuntu bavuga ati abanyamurenge batsinzwe bakagaruka ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubundi wewe wemera ko abanyamurenge bavuga ikinyarwanda cyangwa bavuga ikinyamurenge? Abanyamurenge bavuga ikinyamurenge ariko gifitanye isano n'ikinyarwanda. Rero wowe ubyita uko yabyita kose, sinabitindaho. Icyo gusa ntakwemera njye ku giti cyanjye n'undi, sinakwemera ko turi abanyarwanda. Ntiwanyita umunyarwanda ngo mbyemere, ariko mbwiye ngo ururimi uvuga ni ikinyarwanda. Ariko n'indimi zose zo ku isi zigiye zigira uko aho zihuriye, uretse kuba zifitanye amasano. Nimba ikinyamurenge cemewe nk'ururimi, nanagaruka ku ijambo ejo bundi abantu barimo gupostinga ari benshi, Dr Paul Gitwaza yavuzeho, yakosoraga umutranslator avuga ko twebwe tuvuga n'akazi rimwe na kabiri na gatatu, abanyarwanda bavuga kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu. Ukumva ko hari itandukaniro rinini riri hagati y'ikinyamurenge n'ikinyarwanda. Ariko kuko abanyamurenge noneho bavuga ati n'abarwandophone mu gihe bafite ururimi rwabo, mu gihe Bibiliya zirimo kwandikwa mu rurimi rw'ikinyamurenge, bamwe bagasa n'abagipfobya, abandi baharanira kunonosora ururimi no kugwemeza. Nakariya ka Dr Gitwaza gafite itandukaniro rinini. Nimbe tuvuga ngo na kabiri, abandi bakavuga ngo kuwa kabiri, twavuga ngo na gatatu, abandi bakavuga ngo ni kuwa gatatu. Ibyo ari byo byose abo bantu bombi iyo baganira barumvikana. Ariko nuko sinzi nimba uzi ikinyintu n'igipfurero n'igishi, nico nashaka kuvuga. Abapfurero ndetse n'ikirundi n'ikinyarwanda, ikirundi n'ikinyamurenge. Uretse n'ibyo ujya mu Rwanda urebe abantu bava mu Ruhengeri, ikinyarwanda cyabo gitandukanye n'icyo mu zindi ntara. Kiriya bakunze kwita igikiga, nk'igiswahili cyano ni cya Mombasa. Igiswahili cyane cya Mombasa. Ibyo Etienne nawe yarajemo. Abarundi bavuga ururimi gwenda gusa n'ugwacu, kuko ugwacu batagwita ikirundi. Ubwacu batagwita ikirundi, urareba bariya bapfurero twakuze cyane bakunda kudushira ko ku Rwanda, ariko ntituri abanyarwanda, ntituri n'abarundi. Ibyo bihugu gusa turapakanye nabyo. Njyewe icyo nashaka ko uduhaye igitekerezo, kandi ntekereza ko mu by'ukuri iki kintu gikwiye gukosorwa n'abanyamurenge, baba abahanga bacu bize linguistique ndetse n'abakurambere. Niba ikinyamurenge ari ururimi, why not kitemegwa tukareka kwitwa abarwandophone? Niba ikinyamurenge atari ururimi, kuki batavuga ko none tuvuga ikinyarwanda? Aho numva tuzatwitera confusion twenyine, malgré uko batwita, ariko nitwe tuzabo turibo kandi tugomba kubiharanira. Ese ushaka ko bagwemera nk'ururimi ni bande? Twebwe ubwacu turagwemera nk'ururimi, hanyuma tukitirirwa ko abarwandophone bavuga ikinyarwanda. Wese umubwira ati ururimi mvuga. Ubwo hari n'igihe uganira n'umunyarwanda utari wakumenye, akavuga ati ese cyo kinyarwanda cyawe kimeze gite? Kumbwa twese ikinyarwanda ni kinyamurenge. Ariko hari n'abavuga bakubaza ngo se ugo rurimi nuruki, uri umunyamurenge ukabona ikinyarwanda. Ibyo ni ibindi. Etienne, wowe byumva gute kuko ini analyse? Okay, ngiye mbyumva ari ukubera amateka. Buriya amateka ni ikintu gikomeye. Hari inkomoko abantu batakwirengagiza, bitewe n'uko ururimi rufitanye isano, kuko turabizi abanyamurenge bagize muri kiriya gihugu cya Kongo mbere y'imipaka, mbere y'uko Kongo iba Kongo, mbere y'uko u Rwanda ruba u Rwanda, mbere y'uko Burundi buba Burundi. Ni ukuvuga ngo umunyafurika ntiyagiraga umupaka, waturagaho ushaka. Nuvuga twaje gutandukanywa n'imipaka. Rero bashobora kuba byenda batuzana mu Rwanda bakatuzana mu Burundi abari impamvu za politiki. Ariko rero kubijyanye n'ururimi numva nsaho honyine. Tuje Tanzania hari igiha, ndetse hariho no mu bwoko bwacu mu nzu z'abarundi
babaha barahari, bafite ibisekuruza bihura n'abari muri Tanzania. specifically ikinyamurenge ni ururimi cyangwa abanyamurenge bavuga ikinyarwanda? Icyo mvuga ntabwo bavuga ikinyarwanda, kuko ikinyarwanda ni ururimi rw'abanyarwanda. Bifitanye isano bivuye ku mateka y'ikatwa ry'imipaka. Kuki abanyamurenge bakwitwa abarwandofone mu gihe batavuga ikinyarwanda? Ibyo rero biva mu mateka ya kiriya gihugu turimo cya Kongo ndetse no ku bakoroni, dushingiye ku bitabo byagiye byandikwa byinshi. Kandi urabizi ko na mbere y'uko byenda izina umunyamurenge riza ko ryaje ku gihe cya Gisaro, n'amateka ya kiriya gihugu batwitaga abanyarwanda, n'ururimi twavugaga bakatwita abanyarwanda. Imbogamizi bihari rero iyo babijyanye mu Rwanda birengagiza aba baturutse za Burundi, bakirengagiza nako Burundi yari tarabo Burundi, hari n'abavuye Tanzania yari taraba Tanzania, niho tubyicira. No kuvuga bavuye muri Afrika hirya no hino, imipaka ikaza gukatwa bari kuri ya butaka bwa Kongo. So iyo bavuze rero ngo bavuye aha cyangwa ururimi barukomora aha, niho baba bibeshya. Ariyo mpamvu rero ikinyarwanda ni ururimi rw'abanyarwanda, ikirundi ni ururimi rw'abarundi, igiha ni ururimi rw'ubwoko bw'abantu bake bari Tanzania, baba Tanzania ariko bavuga ururimi nkuru turi kuvuga. Nimba zumva indirimbo baririmbye ngo abantu bakunda ibikorwa, si muri Tanzania? Yes, abo nabo muri make ikinyamurenge ni ururimi, kandi nirwo rurimi rw'abanyamurenge. Voilà, on y va. Twinjire mu matora. Nyakubahwa Alexis Gisaro numwe mu bari biyamamaje, uretse ko hari nabandi bagasoreze BD, hari abajene bari Bukavu bari biyamamaje, ariko Alexis Gisaro abantu benshi bari biteze ko azatsinda amatora akaduserukira mu nteko. Malheureusement ejo bundi twabonye atsindwa, tubona abapfurero Uvira barimo gucelebra ko Gisaro yatsinzwe. Wowe wabyakiriye gute? Urabona gutsindwa kwa Gisaro bifite ihe impact kuri community yacu? Impact cyangwa se kutagira umuntu duserukiye mu nteko nshinga amategeko? Impact yo ntayo tuzagira, ntayo tuzagira irenze iyo twari dufite. Ahubwo icyo no tindaho no umuntu watangajwe nuko Gisaro yatsinzwe. Keretse ari umwana muto uvutse cyangwa utaza amateka ya kiriya gihugu. Ubu se niki cyatumye Nyaruga batiyamamaza? Ni impamvu ze bwite tutazi wenda. Hoya si impamvu ze bwite. Impamvu za politiki ya Kongo yarebaga uburyo ki ihagaze. Ni igihugu azi politiki yacu. Abona nta mpamvu yaba afite amanota yaba atayafite totogwa, abona ko azatsindwa. Ushize mu gaciro mu byo kuri Gisaro nti yarakwiriye gutsindwa. Gisaro ni ufite ibikorwa yerese abaturage b'akarere ka Uvira. Gisaro yabakoreye umuhanda no mu gihugu muri rusange, afite ibikorwa, ariko bitakwira uzubabwira gusibya intambara niwe utambutse. Rero nabonye bamwe bavuga ngo baguye mu nzu, ngo bakitse imigongo. Uwo muntu ni Ngarura Patrick n'umusakora audio ko Gisaro yatsinzwe, aba atazakurikira ibya Kongo, niko no umwita. Kuko urwango badufitiye nta hantu na hamwe yari guca. Nje sinoro ntangara ko Gisaro agasinda bivuye he. Bari abapfurero nubwo wabonaga baririmbaga turirimbo, n'udufaranga nyenda bari babahaye twa kampanye, bagira n'imvuga ivuga ngo tumukure tumukwepe. Tumukure tumukwepe. Utwo dufaranga batubonye, wabura umuhanzi baguha udufaranga ati uhange indirimbo ivuga gutya, waba utamukunze waba umukunze uririmba indirimbo yo kumusingiza, ariko utamukunze ukoze terme nziza tumukure tumukwepe. Biratangaje cyane kubona umunyamurenge uvuga ngo aguye mu nzu ngo Gisaro yatsinzwe. Yarazi ngo azotsinda atsindikijwe nande. Gisegeti niwe nje washatseho kuntangaza buke n'abaza bavuga ngo ntakomeye mu mutwe ni igifu, si igifu. Niko bazavuga Gisegeti ni igifu. Bazavuga ngo ni igifu, ngo yaheze mu masafari, ngo hari amasafari singawe aratwumije. Gisegeti ikintu cyantangaje no kuntu yamamaje Gisaro, kandi Gisegeti mu bubasha afite nka president, nubwo Gisaro totogwa yarashoboye ubu nyine kumunoma mu bandi. Yabibaho. Ndatekereza ko abifitiye ububasha. Ariko ikigaragara neza gihari nuko yamubeshaga, abwira abaturage ngo mutore n'umuntu wanje no muri DPS n'umukozi wacu, turakorana turi bamwe.
ariko bigaragara ko yatubeshaga. Rero nimba Gisegeti atubeshe cyangwa reka mbyite kuduhemukira, nta munyamurenge ubabazwa nuko Gisegeti yatuhemukiye. Nta munyamurenge ubabazwa nuko abapfurero batatoye Gisaro yarabakoreye umuhanda, yarabakoreye biriya bikorwa, ko batunyaza inka zacu twiyororeye, ko bari mu kutwica umunsi ku wundi, ko bari mu kubona umwana utambutse bakamufunga bamuziza ubusa, ko bari mu kutubona bakaduhohotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo nicyo cyo batangaza. Rero abantu bazamuke mu myumvire. Umuntu umwe yegeza ambwira ngo abantu bose baranganya ubwenge. Buriya abantu bose ni nkaho banganya ubwenge. Icyo batandukaniyeho ni imyumvire. Uko numva ibintu siko gapangwa byumva. Noneho numva tutabyumva kimwe, kumva nkaho uri gipfu. Nawe wumva ibyo numva, ibyo nshigikiye, na utabyumva ukumva naho nkaho nanje ndi gipfu. Rero iyo myumvire abantu bayihindure, bamenye neza ko iriya leta yatwanze burundu, yanamuje burundu, bariya bakongomani bagenzi bacu batwanze burundu, kugeraho bananirwa gutora Gisaro yabakoreye umuhanda washize Uvira kaza gakora biriya, kandi yari basezeranyije kandi ibindi. Ariko ibyo byose babibaransinga n'ugwango badufitiye, babona ko ugwanga ariko rufite agaciro kuruta ibikorwa bafitiye. Hanyuma bwana Gapangwa, urebye ibyabaye hariya muri kiriya gihugu cyacu, ngiye nakunze kubigereranya cyane cyane n'ibyabaye hano muri Kenya mu gihe Uhuru yarimo yamamaza Baba Nyarusaza. Igihugu cyose cyari kizeye ko aza gutsinda, ariko nyine kurya bavuze ngo tumukure tumukwepe, ibyo ubirebye mbona ko ariko n'ubundi byagenze hariya muri Kongo. Gusa wenda ukiri aho ngaho bifite kandi uburyo bitandukanye, kubera ko Uhuru yari ex-president, ntiyari agifite power yo nk'ibyo Ricardo yaravuye kuvuga, kuko yaramwamamaje ariko nawe ari gukuramo ake karenge, bitandukanye na Gisegeti. Rero warurikira ku ngoma ubifite mu nshingano cyangwa se ufite ubwo bushobozi bwo kuba yarakugira icyo akora ku bwa Gisaro. Ariko abaye amuhaye undi mwanya muri leta, kubera ko n'ubundi bizwi ko Gisaro ari inshuti na Perezida Felix, uretse no kuba ari muramu wiwe, iso des amis barakuranye. En plus dufite bamwe mu banyamurenge b'abanationaliste begereye leta kurusha abandi muri communauté, nabo twizere ko wenda hari imyanya Perezida azaba. Oya ntayo. Iyo muvuga abanationaliste reka mbonera kuko bafite parti politique. Oya ntayo nyabuna. Nta parti politique y'umunyamurenge. Ikintu cyonyine gusa gisabwa ku munyamurenge no kwigwanaho. Twabinanirwa nuko tugapfa nk'abagabo, twabigeraho tukabigeraho nk'abagabo. Ndimo kumva no musenyene no muri ako audio ngo yayengo ashobora ngo kumugira ngo premier ministre. Tabwo yaba premier ministre. Oya premier ministre ntiyamo. Premier ministre sakabigugwa nande. Habe n'uriya mwanya yari afite. N'uriya yagize intambara zikomeye. N'uriya mwanya yari afite ntabazo musubiza. Nta n'umwanya zo muha muri leta. Kugiti cyanje uko mbibona. Kuko nta mukunzi. Kandi n'umukolege we bariganye, ni muramu we. Kandi president nawe afite system agenderamo, ntabwo afata ibyemezo sometime. President uyoboye kiriya gihugu wenyine. Nta munyamurenge bazahakaza, bananije bakakimana babahutu, kandi abahutu nyine bari bafite systeme yo kuvuga ko ibo atari aba Rwandaphone ahubwo ari abahutu. Hari nabandi ngo nabanyemera. Banamuhaye félicitations après proclamation. Félicitations nabonye na hari n'abanyakagara bayimuhaye. Félicitations n'uburenganzira bw'umuntu kuvuga ibyo ashaka, ibyo ntitwobitinda. Ariko ukuntu abantu bashaka kubishakira indi ngingo ngo yasinzwe ku budepite bakobaza mu kandi kazi akaye kakare yarafite cyangwa bamusubiza. Uretse ko bamuhaye kariya parlement ifite abadepite 500, inteko nshinga amategeko ya Kongo nibo bemewe. Communauté yacu kandi reka tuvuge tutsi Kongole muri rusange ntabwo iri represente, kandi niyo iri discrimine kurusha andi moko mu gihugu. Ubona ko yaba ari complot yaba yateguwe na leta ya Kongo mu buryo bwa genocide, nkuko abantu bahora bavuga ati ni genocide yateguwe, noneho hariya bafashe icemezo cyo kutumara imbaraga burundu. Barabiteguye ariko ko baratugirira neza cyane. Ku giti cyanjye Gisegeti noneho hatangiye gukora ibintu neza. Gisegeti ntiyatsinze ariko yaribye, yagize neza ku ruhande rwanjye. Yagize neza cyane Gisegeti kwiba agasubira agatwara y'imanda. Kuko iyo areka kwiba Katumbi yenda gatambuka, twobonye agahenge k'amahoro imyaka 5
nubwo yoba n'indi manda ikaba imyaka 10, burya imyaka 10 y'amahoro ni mike cyane. Imyaka 10 y'amahoro ni mike cyane aha muri Kenya honyine, nubwo yego tudafite amahoro nk'abene gihugu, ariko turasa n'abayafite nyine y'ubuhunzi, ariko ubwo yego nyine bw'ubuhunzi kera ko turagira imyaka 10. Ni ukuvuga ngo imyaka 10 y'amahoro yari mike cyane. Noneho yarangira hakajyaho undi nka Fayulu cyangwa undi mu extremiste, tugasubira tugatangira intambara. Umwana wa muzungu warayupfuye yishwe muri buriya buryo, umwana wa Runoro n'abandi sinorondora amazina yabo, aho yokabaye umugabo ngo atekereze ibimubeshaho, agasubira nawe agafata imbunde agasubira kigwanaho. Rero Gisegeti ubwo yakomeje gutya, iyi ntambara reka ikomeze ibe Ricardo, igize intebe yawe mbere ukomeje kuvuga ntiduhagarire ikiganiro, icara aho ni sawa. Voilà. Ku giti cyanje sinzi niba mwabyumvise, yego Gisegeti yagize neza cyane. Reka nanone akomeza atwikire rimwe, tuzibohorere rimwe. Kandi ibi hadukorera yenda biradufasha n'aba bende wacu bari bafite iyo myumvire ngo leta no mubyeyi kuriya gabega zashingira kuri kariya kantu ngo Gisaro ngo afite umurimo muri leta. Nguce mu ijambo, hari nabo nabonye uko nagiye nkurikira analyse haba ku mbuga za WhatsApp, nabo tuganira baba bari mu gihugu n'abandi, bakavuga bati ahubwo bigenze neza kuba noneho banamuje bakatwereka urwango rwabo rukaja ku mugaragaro, nakajya gato bishiraga kakaba karangiye batwereka ko batwanze. Ati rero biza bigora kubwira amahanga ko turi discriminate, turimo kwicwa dufite abantu muri guverinoma. Wumva ico kintu kwere hari cyo kizafasha kuba noneho tuvuga bari mu gisirikare bo bari muri service commande, nta ushobora kubakondana, ariko uri muri leta kuba noneho nta muntu tugifite tu representa, ishobora kuzaba impamvu yumvikanisha ikibazo cacu n'akarengane. Kizumvikana cyane kandi kizumvikana mbere yuko cyumvikana handi, twebwe ubwacu turabanza tucumve. Kuko wa mugane nti wobwira abantu ko leta ibanga, mufite ministre, mufite abadepite, kandi kuba badutaye hasi suko tudafite abantu bize cyangwa babifitiye ububasha bwo kubikora. Dufite abantu bize, dufite abantu bafitiye ububasha bwo kubikora, ari ukuba muri Sena turabafite, ari ukuba mu badepite turabafite, ari ukuba muri ministeri iyo ari yo yose turabafite. Rero kuba badushize ku ruhande ku mugaragaro ni byiza ku mpamvu ebyiri. Cyambere ikibazo turacumva, abatacumvaga bacu baracumva ku ngufu, baracumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho abo twokwereka akarengane nubwo badashaka kukumva, nabo dufite ibimenyetso simusiga byo kwerekana iyi leta ibaguwa bamwe ikabashira ku ruhande. Witi cyanje niko mbyumva. Hanyuma bwana Ricardo, iyo uvuze byenda barabaguwa kandi amatora n'abaturage batora, kandi buriya mu matora hatsinda nyine w'abaturage bagiriye icyizere bakamutora. Icyo gihe bishirwa kuri leta cyangwa byakagombye gushirwa ku baturage? Mu buzima busanzwe, mu buryo busanzwe bishirwa ku baturage, ariko iriya leta twese turayisi. Kandi nanone dushingiye burya umuntu atogwa bitewe n'imigabo ye n'imigambi, umuntu atogwa bitewe n'imyiyamamarize ye, umuntu atsinda bitewe n'imvugo yabwiye abaturage. Habe nubwo yaba babesha, boja kumuvugundwa ku bwa kabiri bakavuga ati burya ibyo yadusezeranyije ibintu 10 byose yakozemo kimwe cyangwa bibiri. Ariko Gisaro nibwo bwa mbere yari yiyamamaje, yari afite imirimo yabanjije mbere yuko yiyamamaza. Rero hatabaye ubundi buriganya, Gisaro ntabwo yari gutsindwa dushize mu gaciro. Kandi si muvuge ngo ubwo ari umunyamurenge, ariko Gisaro ntabwo yari gutsindwa. Hanyuma se n'ubundi urebye kuba iyi manda y'imyaka 5, tutsi Kongolo nko bivuga cyangwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nubwo benshi batabyemera cyangwa bitewe n'amateka, ubona mu gihe twagiye tugira abaduhagararira mu nteko, ubundi hari igisubizo byagiye bitanga bivuga ko byenda uyu mwaka imyaka 5 bigiye kurushirizaho kuba bibi. Ubwo twari tubafite niki cyakosotse? Oya ntibizarushirizaho kuba bibi. Nyarugabo twari tumufite, kandi Nyarugabo afite ibintu nka bibiri no mushimaho yenda bitoshobora buri mugabo. Nyarugabo ijambo rya mbere ni intyoza mu kuvuga. Nyarugabo cyaka biri sintinya amaso, yamanikaga ukuboko mu badepite 500 akavuga icyo yumva. Hari n'uwo twogira yenda ntanakivuga, ariko nta na kimwe batadukoreye. Iyo bamaze kubona avuze icyo batumva babishira muri ariko aho bigeze ntiyarana kivuga nawe urebye. None se uvuga ikintu mwaka ugashira batagihindura 2-3. Uribuka bwa nyuma avuga baramubwiye ngo nasohoka tahe mu nteko baramwamiriza. Niko gakuko nukuvuga ngo Nyarugabo utaragize cyahindura nubwo twarakugiramo na 5
ntacyo bari gukora. Muhumure, nta gikuba cyacitse, ahubwo tubonye indi nzira. Tubonye indi nzira kuko tugiye kugorora abacu bamwe batabyumva, nubwo bazogaruka nta kinini kiziyongera, ariko basi dupfe gupfa umubumbe. Reka tuje ku kibazo c'abarwandofone b'abahutu bifatikanyije na FDLR ndetse nabo bakegera iriya leta bafite icyizere ko bo bazahabwa imyanya leta izabiyegereza ikabashira kwiberi, ariko bije kurangira nabo babaherejete nk'abandi bose. Nyuma yuko babaherejete bagiye basubiranamo, nabonye ama message yabo bavuga bati nyamara twarahemutse, dutererana bene wacu b'abatutsi, dukomoka hamwe, turabica, turabanyaga ibyabo, finalema ya leta dore twese idushize ku ruhande. Ati rero tukwiye kwihuza na bene wacu b'abatutsi, kera twari tubanye neza, tukagwanya ubu butegetsi bwa Gisegeti. Ubona aba bahutu bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda bo ibyabo bigiye kugenda gute? Ibyabo ibo ntibizaresha n'ibyacu, kuko ibo ntibabita abanyarwanda cyane kuko batwita abanyarwanda. Nabo urareba basigaye bafite ako kazina ngo turi abahutu kugira neza ngo bikureho ubunyarwanda, kuko hari n'uwo numvise babaza ngo ese ururimi uvuga ko ari ikinyarwanda ukavuga ngo turi umunyarwanda, aravuga ngo urwo rurimi avuga ngo ni igihutu. Urareba ni systeme nyine bafite yo kwiyonkora kuri ibyo, ariko ubu nyine baragororoka, bagonze bakiye ku ipasi, kandi ku ruhande rwacu ni byiza. Erega n'ubundi Bwana Gapangwa na Etienne na Steven, ibi bintu simunange mugani w'Abagande. Iki gihugu, kiriya gihugu gifite uko gipanzwe muri future. Rero uburyo gipanzwe muri future, bari abahutu turi kumwe, nipata na rugi turi kumwe, nibashaka ko baranumva n'uru rurimi, nibaze bayoboke Makenga, nibaze bayoboke Makanika, nibaze bayoboke Nanga. Ejo narasetse nganiriye n'umuntu umwe mu Kagarambwa ngo Nanga yapfuye. Ngo Nanga yapfuye. Ese yishwe niki? Ngo ariko ni ngaho inshuti za bari Abanyakagara. Nubwo uzubavuga cyane. Ibi byabaye narabagiraga ari inshuti zanjye, kandi byadutandukanyije tuza tubipfa, tuguma tukaganira nyine bisanzwe. Niyo babonye aka message baza bakampa, naje iyo mbonye kandi no basangiza nkakabaha. Ejo arambwira ngo Nanga yapfuye, ndaseka cyane. Tese yishwe niki atazaja ku rugamba, ngo haje indege ngo igende ikora patrouille ngo ibona hari ngo hita haza indi ngo murasibomba, hati yapfuye ganone gamo mugaruke teze tugaruke Gisegeti wanyu nibi ngibi bahakora, ngo yaye ngo tugume tuwikunde tireka muzamureka ibyo ngibyo. None tukiri kuri ico kibazo c'abahutu naco ni ikintu kitumvikanye, kuko nabaje statistique y'abahutu batuye muri Goma barambwira ngo 60% y'abaturage ba Goma n'abahutu b'abarwandofone. Kuba badashobora gushitsa depite, ntimushobora kumva ko ari complot koko kuvuga ati Kongo ishobora kuba yaratekereje kwirukana abantu bose nyine bavuga ikinyarwanda bakomoka hariya? Nari nabivuzeho mbere gato, nakubwiye ngo Gisaro nubwo atari gutogwa, Gisegeta bayamushaka, Gisaro yasohotse muri liste y'abatsinze, kuko na Moise urebye izi manda zibiri ahushitse ntabwo ari abaturage bavira bamutoraga. Ariko hari no kuntu yari yamajije ku budepite national, abantu bakinshasa bakunda Nyarugabo, abaturage bakinshasa bakunda Nyarugabo, ariko president yabishatse no kuvuga ngo aba bahutu bagoma nibashaka baba baratoye wabo gute. Leta nimbe itabishaka ivuga ataba bose n'abanyarwanda bagomba boyega bona fonti bigende ni Kinshasa, ubabwira ataho mwamutoreye ibyo bipapuro mu bisiga, ubigwe niki ku bipapuro bya Gisaro bitakwira tabitwika ibuvira. Ari gihe twakoraga ama examen d'etat bakavuga ngo diplome z'aba ngaba aya mabilite yabo nako amafishe yabo amasushe mu yate takagendiki abantu bakarata imyaka. None cyagesha mane ya wa mugani no kuvuga ngo abantu bose baratsindwaga, byaje guhinduka kubera Gasoreze Bedagiye muri Ministère ya Education. Hanyuma Bwana Ricardo, tukiri kuri ibyo by'abahutu dukunze gukurikirana ibiri kubera hariya muri Nord Kivu. Ubu nyine ko baravuze induru bari mu Kiborogo, aho nubundi ubwoko ndibaza ko ubw'abana nande nimba ntibeshe babamereye nabi, bari kubica haba ku mabariyeri hirya no hino, ndetse bigatuma iriya mitwe yitwaje intwaro isubiranamo
bafitanye nabo amakimbirane bo badakeneye ikintu cyitwa umunyarwanda nk'uko babivuga kuri buriya butaka. Ariko ku rundi ruhande ukabona abandi bakomeza cyane cyane kuba ku ruhande rwa Wazalendo ndetse bahanganye na M23. Abangabo bo uru rugabangabo barimo ubona ari ubuhe musaruro bizaba? kuko ubushize barashwanya abahutu bamwe bavuga ati tuje kunyaga abandi ati barashwanye baranicana hari n'umugabo uretse no kurasana ubwabo hari umugabo wari wababuje kunyaga inka z'abatutsi baramwica. Baje kumwica yarapfuye, yari afite na mukuru murumuna we w'umukoroneri nawe wapfuye ariko iwe yishwe mu ntambara. Ni ukuvuga bariya abahutu kariya kabumbuka akabakubita sinzi niba mwarabaye ahantu hari umuhengeri umuhengeri uzuzuka ukazana umuvumba wagera ku nkombe ugasubira ukagaruka mu mazi. N'ubundi bahoraga abantu batutsi bo muri Nord n'abahutu babo uhereye kuri CNDP ya mbere kuri M23 ya mbere barakoranaga. Ubu nibwo bari bagiza ko kandi kantu ngo ibona abahutu ngo n'ururimi bavuga ngo ni uruhutu cyangwa ibyo by'ubuha nimba rubuha kandi no muri M23 barimo kandi bari mu nzego zo ubu nyine akabumbu karabazunguza baraza kuja muri M23 turisanga twese hariya muri Alliance Fleuve Congo. Nabonye umudepite umwe Uvira ngira ngo n'umubembe bamukoresha ikiganiro arimo gusensibiliza abakongomani kutazigera batora hari en cours des élections abakongomani kutazigera batora abo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ati bano bagomba gutsindwa kandi tugomba kubica bose tukabirukana publiquement. Naje hari umuntu nahaye iyo video w'umunationaliste namubati none ko bano bene wacu barimo bareactinga gutya mubona abantu tuzumvikana bigenze gute? Sinzi rero abantu bari muri confusion kandi ndatekereza ko abanyamurenge bakwiye gutekereza siri base y'ibyabaye bakabumwe. Munyemere bagenzi banje nimba babikunze dusoza ikiganiro tuguha umwanya kugira ico wavuga ku byo twagiye tugarukaho byose ubwira abanyamurenge muri rusange baba bari mu gihugu n'abari muri diaspora. Arakoze cyane. Ico nabwira abanyamurenge muri rusange ndetse na bene wacu tuvuga ururimi rumwe nabumva ururimi abantu kongomane bose bumva ururimi n'abandi bakongomane batumva ururimi ariko bafite umutima w'ubumuntu umutima wa kimuntu kabo bananga nkababisimwa nkabari banzenze abo ngabo ntibumva ururimi kandi bari no gutotezwa ariko niba abantu hari umuntu utobonaho umuntu arengana ukubu nyine turaha turi ugutungana hari umuntu bo murenganya umwe akaba yohaguruka akabyitama akaba yonagwana ku karengane k'umuntu atanazi mu gihe hari abandi bamubwiye atari ko ibi witayemo wowe uhuriye nabyo. Bariya rero bananga nabanzenze n'ababisimwa n'abantu batari ko barenganwa cyane muri kiriya gihugu ariko bakaba bafite ubumuntu badashaka kubonaho umuntu arengana bashaka kubona umuntu agira uburenganzira nk'abandi bose. Rero abo bose nibagerageze bave ibuzimu baje ubuntu cyane cyane mbere kuri abo b'abanyamurenge bamenye neza kwireta noneho yanamuje sinzi ko bagifite naho bokebereza ngo barebe aho bavuga bazabaha imyanya gisegita azabaha imyanya nako nyine mba ndumva ngo bazobaha umwanya ntayo bazabaha sinzanerekwa Kamanzi nta mwanya bazamuha Kamanzi reka bari bamukubise ejo bundi bari bamwishe turi mukora kw'igifaransa cyakamyura cyumva havuga Kamanzi uracyumva avuga rero ariko biriya byarabaye irahira iryo turu irahira ni Levente ejo nabonye kamera agiye kwiyogoshesha ngo très bientôt ils vont prêter le serment. Urumva ko irahira ryo rizaba na Amerika yavuze ko izohereza abantu batanu bazatumwa na Biden kuza guserukira Amerika. Urumva ko c'est confirmé ko serment izaba irahira ryo rizaba gusa abantu nibagende babone ko gisegeti yanamuje cyangwa leta yabo regime ya gisegeti tuze twese tuba umuntu umwe. Ariko reka dusoza hari akabazo nanibagiye kukubaza kandi ntosiga muri ikiganiro nagiye mbona abantu benshi mufite imyumvire itandukanye bakora ibiganiro cyane cyane bagaruka ku ntambara zagiye zidushogwaho nk'abanyamurenge uheye muri AFDL RCD bakavuga ati kibazo c'abantu dufite muri politike n'abandi bazana indi ideology ni yuko iyo habaye ikintu basensibiliza ubwoko bwose ukiyoboka ku rugero kuvuga ngo none umunyamurenge wese ahari nitwigwaneho
ku rugero nk'uko wowe ubivuga ukavuga ati abanyamurenge twese dukwiye kuja muri AFC. Ati rero iyo bigenze gutya ikibazo bikaza kigira ingaruka ku bandi batabitekereza bakaba victime. Why mubikora gutyo ntimubwira ababyumva ko bagomba kujoininga AFC ariko mukavuga ngo abanyamurenge twese abatutsi twese turi AFC. Ibyo mwumva koko bidashobora gushira abantu mu kibazo kandi bakabirenganiramo? Oya, bidushira mu kibazo kirenze ikise. Burya agapangu uzutinya ikibazo bitewe nuko n'uburemere bw'ikibazo mufite. Ijambo rya mbere nyine ushize mu bindi bihugu no muri politike yindi isanzwe y'isi, abantu bose ntiboyoboka parti imwe. Tugomba kugira abantu muri DPS, tugomba kugira abantu muri PPRD, tugomba kugira abantu sinzi ziriya parti zo muri Kongo. Zose tukazinyanyagiramo, imwe yazinasinda wa mugane tukabona n'uwo mudepite cyangwa umuministre. Ariko ikibazo kiri hari iwacu kigisaba nti dufite umwanya wa politike mu nyumve neza. Naho bavuga gutyo ntabanyamurenge nta mwanya dufite wa politike, umwanya dufite nuwo kwigwanaho gusa. Inkota iri kwijosi. Inkota iri kwijosi. Rero inkota iri kwijosi uvuga usate se no muponyoka gute nkiruka cyangwa no yimwaka gute nkayimucumita. Iyo haba mahoro abanyamurenge twonyanyagiye muri politike pe. Yes. Ariko nta mahoro nta buhumekero, inzira nimwe gusa no kwigwanaho. Rero kwigwanaho tubonye icama kigwanya buriya butegetsi nangi we yavuze ko atazanye intambara ibeni yisanzwe, iwe yaje avuga ko azanye impindura amatwara yo guhirika ubutegetsi bwa gisegiti. Tugomba kuyoboka uwo muntu kuko uyu muntu aratubangamiye. Keretse nyine ukeneye ko dupfa nabo byo bazobyanamuze babivuga ati noneho abanyamurenge mushinyirize dupfe, aho niho twobyumva. Ariko hari amahoro n'ubugero ubunanga afashe ubutegetsi nubwo azoba atugejeje ku ngoma, umuntu afite uburenganzira bwo kuzova muri iyo parti akaja mu yindi ntaba natubangamiye. Reka rero turagushimiye kuba witabye ubutumire bwacu, wakoze cyane. Murakoze. Reka dushimira abadukurikiye, duhora tubibabwira ntabwo itangazamakuru ribogama. Ubaye ufite ibitekerezo bihabanye n'iby'uyu mugabo wumva ko abanyamurenge yari umwanya mwiza wo kuyoboka leta, uzaza ubisobanurira abantu twumva ibitekerezo. Nanone muri comment ushobora kwandika ikibazo wifuza ko tuzabaza ubutaha, kuko ibiganiro nk'ibi turabikeneye, niyo situation turimo. Tugomba kuganira ku bibazo biri mu gihugu iwacu cyane ko turi impunzi. kandi abatukana nabo ntabwo ari umuco mwiza. Uyu muntu utukana ntukamugaye, niyo capacité ye byerekana n'ugwego ariho, kuko gutukana nta muntu ufite discipline utukana. Na commentaires zitukana kenshi nje iyo nzibonye ndazisiba kuko nta kinyabufura kiba kirimo. Rero reka mbashimire mwebwe mwadukurikiye, nshimire bagenzi banje twabanye mu kiganiro. Kora subscribe kuri Rema TV, kora subscribe kuri MMTV1, kuri Mind, ugaruke nanone ku muvyeyi w'amacano televiziyo y'igihugu BMC. Dusoze igihugu gisha c'amasezerano, uvuga ni televiziyo y'amahanga. Hari abavuga ngo ubundi ngo abanyamurenge baravuga ngo Imana yaduhaye igihugu, iryo jambo bakarinenga bakavuga ko igihugu tugisangana. Iyo nayo ndisije tuzagarukaho mu kiganiro c'ubutaha, tumenye eske abanyamurenge tugira igihugu ntaco tugira. Tubisubizeho Ricardo. Reka nanjye mvuga kandi utavuze muri utwo twombi. Yes. Ngo yaduhaye igihugu abandi bakavuga turagisangana. Ntaco yaduhaye kandi ico dusanganwe nkaba izakiduhaye. Uwo ni Ricardo. Mwakoze cyane, ni mugira ibihe byiza aho murimo mutangira no mwaka ukomeze ubabere mwiza naho ubutaha. Subscribe to Man Mind TV. Gusana ibyangiritse.